Hakajing kenra da kipulet ka North Garo Hills District kawai kabaik kabra ujor satu Hamatia Police Station Golpara lalap pat yaka hakapra tarik urempang arja arpusan bat kibri kibadon kti itu yakate kabaik ru kila syakem. Nakajing yok jing tip kibor pulet ka North Garo Hills kila penlong yakajing kenra lang bat UIC Daina Dubi Outpost lem kipulet ka Assam. Kipulet kawagi si OGC kila yok ban bat ya kabaik Pulsar kabadon ya registration number AS18K laisau RR hawagi si OGC. Shushu sakoi kabaik kabadon ya registration number ASO1FF Iway line not kendairu lalap na gairong bazar bat kani kajing trekam stat kipulet kala penlong man yok kem Ngut kibri kabadon kti bantu baik. Nakajing toke di kita ki Ngut kila yathu bayaki nigi baik la thumu ban penpoi syari Bangladesh Lyngba ka Ronggara. Kini ki Ngut ki basak kem ki kentup yo Rocky Star M sangma, Sun Star A sangma, Fazirul Haq, Rafiqul Ali, bat Urakibul Islam. Hakabala IT yaki Hamatia Police Station Golpara District Bantokit. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lyngba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya